Posna čorba od kupusa ribanca. Sastojci za posnu čorbu od kupusa ribanca: 500 g kupusa ribanca, glavica crnog luka, kašika ulja, crvena paprika, 2 krompira, po kašičica slatke i ljute mlevene paprike, 250 ml povrtnog buljona, 2 karanfilića, list lorbera, prstohvat mlevenog kima, kašika seckanog peršuna, kašika posnog majoneza, so, biber. Posna čorba od kupusa ribanca se priprema na sledeći način: crni luk očistite i sitno iseckajte. U posudi zagrejte ulje, stavite luk i dinstajte dok ne postane staklast. Kupus operite i dobro ocedite. Papriku i krompir očistite, izvadite semenke i izrežite na kockice. Kad luk omekša, dodajte kupus, kockice paprike i krompira i dinstajte na srednjoj temperaturi, uz povremeno mešanje. Slatku i ljutu alevu papriku sjedinite sa povrtnim buljonom, sipajte u kupus, stavite lorber, karanfilić i kim, promešajte, posudu poklopite i kuvajte oko 20 minuta. Posolite i pobiberite po ukusu, umešajte posni majonez, pospite seckanim peršunom i servirajte toplo. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.